Fakwenya iso. Ose ade akunfia me otoso na itachi mama ye. Oni na tire nkondwa. Oh nana. Ananom chiamu. Nana Steven akunfia me yo. Tachi mama re se de magemi atum. Awale ne me be. So mo de me aye busua. Nti tachi my dear eye me second home. Me am former CEO Nana Franketia Classic FM director. Odi kan ma me platform. Ma de ne wiase nyina ehui ono ne oye me yie na baabi a wo ye bia urade nhira wo ne wo yere ahne pankasa na wo mi Classic FM adwumayefo na me nhira ho MBY akosua ene osofo menka ade de ye udi kan hu vision da bi me badwuma reverence ohinini ene wa mani pasri TV so me da esum se komsheni abamu Reverend Amishra ka ho asema na me wra ho na me shira bibia techima mare na me shira mo dode mo dome immense chemicals sister Vida eni munyame de abai unu ni ase wa glory ho ka ho bi ho ne mo tumi kunfo so mfa me comedy school mi nyina ba bi nyi mu boni aye da onyame shira mo ya wa ye hi mani aso na no yakoye interview bi e wo delay show so Ghana fo nyame hira mo enipa bebre ba me di mu Shadrack mommy ye pese ye link up ye pese ye link up ti wo bia wa ware wodru mpani fie so na pese owo ba pese ye kan ye hu bom ye didi ye hu komo hye ye hu kwan ye pede owo gidie woman with faith so wo pe sa kwanya na number we say hi 0208 608563 0208 608563 we say hi Shadrack be e de link no be ma enti Shadrack me pass off number ni so to TikTok na obia we oba all over the world me ma mi bi mi be program ya na me nua love aprosifo nyina yere o se me ma mi bi o Canada Auntie Belinda o se no kwasem ni nani ageme ho nti ma baby a obi awrade sha Ghana for wiase mayama na broso me ho adwiri me ni me ko Clement abrifiable a edamase onyame sham case number 1 adwenya akon ya dodo na afre ni semina ehin no fira ya wate atomu nka wie krofrom wan odi gina daka mu kwa me boache wanu no wobo ni kuna dui kwa order in court Allah wallahi pia emina na dia ho ayefe ababa na te say bidaki atome we de urade ase wo ba show iso a Bible Quran e bi focus ya snap de na ape e ba jam pa Bible yo Pentecost on so Pentecost bacha yo praise the Lord yeah ya no amane so emina bacha wodoma bodi eyeme emina kra me Bible mi kra me Bible sa semo na no me be kan ye no sa na no asemo me be kan ye no mi gina ba bia me gina Pentecost nyame boa me amen order mekio be ma ugina bia o Pentecost for hostel eh emina de ase wadwen ni ha o madwen yo biwa no na kasa wate na anu krofo bebre pe wo kra ye wadoye enu se ya menti omo beboa yo emina yetie o da anu no bone tofa na fe ye nkoku no so pacho na anu na me ba mo me kaza be ma na nhwe enkura no na me se ba akuna di emfie 12 akunu so nya 14 e wate so ka 13 akoda dwene ho 13 emina eti me ba ye no ana busa me se shankwa me so shankwa akuna kodra ketu kodra wodi adidi me so no me ko pawo nkawe me se si noma ana afesu so me plabo ntre ya wo bi atwam anu wa mame kakra me de ato aduane adi bi atwam anu wa mame kakra me de ato aduane adi ana
me de to me sa yale na nkrofo na do mi a na me ka me hye asamado oh me hye asamado ma nko so anye me ma me papa ewu eno de ye ja ba pa ni mo de o ma me papa ewu ai de me ma me de ne hye fom na ntifo na ne afe enani afe pepe pa me de me ma me hye fom ona odi o edi adia enti me na wo mfie sen e pa cho manya mfie 43 you ne na se me kra me cheo mfie 9 ba cha be kasa enti e ba sa no me de ani bre pa me ne bre abema e won fa kwai ko school as won fa nanko me su me ne bi ebi na akwa ne se ne won ko school me teme moa no to won ko na mfie so la no ko nsio ko akwa bodula no de abeto aduane adi me su me ne bi na me ba se momoa me na me ba yo na ba akwa be ma no wahu no pacho efi sa me kwa ye no me hu ni da ena ya na aja me pra mo ba ya me di hunu no ba mi na sam no so wo ba akwa ye nhwemu yese wo boy pacho me ni be me fa be ma da obi friend say wo boy wo kro no nams me ni be ma da eti me kwa na mo ams e ma mi ono wo dwene ne fa be ma da ti be sem fie se ni a wo ne be ma da ye mi na be ma me da ye de no de minti ye na ache che na ya fa be ma wo nyo de sibia ana me say be ma bu mi kwase ya ne de ene me fa be ma bi ena me say wo ho no wo ye nipa ya wo nya wo sibia wo nya bia wo pacho de Kama. pekula anti ami no po ye be ma ne ye minti me pekula na chesa ma wade kura bo anu abo me kula me pe nti wo nware bi pacho me nware bi na amane ya say pacho mo ya tele wo ngu bi nka ho pacho de bi amina papa bi won kura nsa wo so opo ba wale no o tap pa kamede ne bre wo pacho me pe allergy wo ka shi wo pacho me pe adua banche pacho me pe e ma ro ba nyina ka ho pacho me pe be ma na na de so pe boga na me pe boga amina on pe boga pacho ne da bi nipa de amina komodie uni ni bedi wo ho komo pacho de bi your friend companionship pacho me pe ti say wo sum awurade wo ku ni Yesu meboa pacho obeboa what pacho me pacho be ma no me yentie na nu disem yeso mo kwaye na ye gashi kuku a oye no kro no mu no mo frɛ na na afa na mo be frɛ no ene me me nso me hala wo mo naja wo mo ana mo di machie ohima na na ma betie ka chire kande idi gift ye kwe nyaako papa eko oben efia agemai na na efia mensa ohima so sika ane precious ovi Teresa Brown ima salami Stella ena nana ma kobi ekuyokona na etese Jennifer Arthur ohima Destiny Lebene gifti ekuye nyaako now in September when tutu piesie wa mai ahon fedua ja e mo calistic fatane se me bay so from America about the realistic ni be bebre me September yenya no hello nana boache Pato ma mi tiu yadom mi wura na ho te sei ma pato mi woye ye wa hene ba adwuma mu bako mi pato na mi adum boko na dan wa ma mi na ya ha he adan na wade waguni ma pato mi tiu mu re mo life kra na dan na mi na wa ma na awale ya gu ibu ache hello ye ti o mi se adan na oni mi na awale na ya ba sei ma pato mi ni ja e kra cho yo yate na wo ma no wo ma o misika di na sei pato sei wo ma no ma ni sika so mfa man kola no e di na sei mi ni ja e di ache kra ache woni na jai ache na me se wo ma no
wo bon kwala na ko homa enene nahi boache mitio na say mukasa no ko ta mi TV ni kam eni adum TV no na tie mi obi eni mi gina yi mi free dem na me na what TV de say na boache asetre ni mu ye hello boache Upacho mitio me so ma mi na sika so onfa ma wo ma no edi na sei me pacho ke me de enande mi timi check ba to be bo mi dia to mi ni ba dia me ni ntem de mi ni ba nti anu da be no be bo dua no me pacho say obebo dua na nya sei o be bo mi dia na ache eti efiri ono aduabo ne ba m de che se wo ma wo musika me pacho da bi jina so na ko pra na say no enkura no me ni wo mi ensa ne ensa na me ni wo ne mpanifo no o ma wo ne man perifo na wo mpacha ayin enye no so obi nchan a ode okọ na sin school ya na oboa me pacho say wo se ba ko obi hwe na ode ne ko na sin training wo boa na boboa obi ni okọ na sin training e ba ko bi ni okọ me pacho boachi gina so ma mi kom na mi musa na mi na me pacho mi jira wo ba be na so okọ na sin training kasegu ade mi pacho panyin okọ na sin training ya mi na wo boa asama wo ka wo boa me se wo boa maame tie wo ba no kanokre na mo bi wa enfem wa mi so we so mi petro wo ba no ko na si training ana wa wo pacho wa wo no ko na si training odi le chi no so awo di odi onu so achi awo no so awo me pacho di odi onu so achi awo emina na boache duodi na chi awo ado ndo achi awo no munya asetena papa senko mo nwo senko mo nya asetena papa se ye papa bi hwe wo mo a boache senka wo nyina nka ma wo wonyini se wo ka ho bi ambaso e ma asem de mintimi tene se tinchina me bade wonko wo na se efise entiasie no ma me na tsena no ne metie no enye papa no aye den de wo ye duabon kwa duabon kwa no di kumi do nti to le bikura wo man kura no kura ma me nchen o muka chen ne se o papa kura ewu wo ka chen kura ne se o papa ewu bikura binya problem kura ko da mu bai ina o ba ye na me ma je se besane na tena ba me na kitchen na duabon wo na enkwala no mo ni wo ma wo no wakọ busa me wo ma se me pa cha o say be mo ni wo ma na wo no makọ hwe wo mu me se ba akukura ipanyin no ye ne ho ade ma mi tutu nsem gu be ma na sum se wo ma me 1 million se de ma fa anya asem so ma wale na mo wale ye no ko ye kata so mu se be ma ni no be ni nyoma jai enu na be ma no me ko ka na asem ma me ni sa be bu ni ya se adentina ne ko kan ma wasem no wo be ko kan asem oh ma ne kika send the baby ma na boache wo de enfa ni sempani fo mienu na na ketwa na ketwa na de wono na ka te ketwa na se woni papa e ketwa no fia me tim kura woni en kura na fofo fia won mo a wo ba wono no mo sori na mo kodra na me so nyam me ban ni no so ba wo be me na me so me no wo timi ka tare ho akwa ni ho na ahwe no akwa ni na me so te se yi no wono so yo ba ono so won na last me ne wo yo ba na be ma o ye be ma enti yesi wo se wo be bada be na wo be ba na ye ne watranse ne emina ina pachos 24 ba ho ne ai ma o menin be kasai nam kata se no de be ne se so me bomba pa ma ye bomba pa ma ni ado ba ka biya no na so ne be ba na se ya na mi smile dai anya sama me ni ma bana ya be tintin ye da se na che se dua na obobo e na bi hihye mu ana na amadane dane bisro wona na eso fatoso fatoso na che se wo tuo no ya bobo nua yesa maame se ye ya wo betena afidi kase su betwa ye ntoro se wo bakọ na asin tireni ya wo boa se wo no kura wawade awo ya de na ya mo ba ba ko na de wo boa Emina mumunti no arentina mo ba ya na mo di tro no me ya me nwanwa
enti na obeka nsa ya mu fanche ya mfanche wo de otoso mienu no so wan ne wo yi no wa wale mneso klubi e fene mneso tori ni ku ti awade ase ajo kasabu akasamu why ne ho ade ajo da bi ene wafa no so ne wo panyin nko na one na aye ne ho ade na nya na papa se pani awade na gu no ya bi panyin no ayi wo ya na aye flo no so ka so o ma ne wa mi ne wo boa wa jiskani di eye da na okobo ni dua me pa ajo wo boa me mo ni dua wo si kuro mu wakura obi abeka bia me wo mo dua da me pa ajo da bi wo boa say ye utumi bedi ntoro me pa ajo wo boa na esi tire ni me pa ajo wo boa me pa ajo wada wo ma me ntwo anu ngo fo wo boa ye dina me dina ba ni tin wo boa pe kasa kuro na kwa keto akọ obeka bia me wo boa epi se me ne wo ye nkwa atu anufuo wanhwe nkura ne da me ane me de me hia ene me bilete 10 nkura na wa wo ba ko wanhwe no na mi na to aso mienu na to aso miensa e pa to asa no de na me ne te awade mu de mintimi hu sese ne nkura be no de no wa wo mu kaka nkura yi ewi a ye bibia wanhwe wo mu me ane me de me bile ete 10 nkura no aya mo ba mo nka no kore na nye me de mi problem no entro wo ba waje babro e di asem ko she Pentecost bi kura so dem won si ho wo ko de na wo ko me ko riane dia ma me ntwo anu wo fo wo boa me se riane dia wo boa me de na ba enti na wo boa pe kasa eye me ya be ma na obeba tu de na botre Ghana go boa Pejuma yo abrantie ni ababa ko 1535 gifon no o pejuma ko afre 0308255777 Ghana go edusa madansi ni osi koko ko bi nanom etia woto etwetwe woni onfine woto bebia oni metifo na eko be patcho fountain ni twetwe na emoni bebia no spice drink ni bi kwasem awiane embre na bebo apa 0011 adusa Herbal madansi ni time konum bi na malaria no hadwe o entontom omumu hwe time eno de nsasa dwibadwiba krosakosa nampole ko na una ho bon ko pepe minum na bema wa ye bema na uvada na simini so aye kama na bema so otime jam na so atima boy 02441769 Liberty Conference ko so August edition ko bompaye amaya wadu bache was it the heat yes rampa as 28 verse 3 the heat I topic na ye bo sompaye ye ginamu o park August 31st the hobeye anopa no nsia shene so yeda me was if a paper mienu tro niam a wo mpe wa bra bom gu ba ko so tro de wo pe gu ba ko so na de wo mpe no e be twa tumase fa o kendre ba ko ka ho na mo be so ne de abo park enyom to fo akwa kujes gito mahene kwa mi jedu ye ba bi hia na ye minister Kofi Epepra oh glory hallelujah am home care and nursing ababa ye ni a ye maame no fie ye papa no fie a se o maame aya bro obia hwe no enka sankyere no massage no ni komo oni adibia medication management abotre for mon kam ho na mo frɛ no mo ramo ma 0540 ne no mu ni djuma na ombe show ma no papa o sinye wonu bon clinic me se wo se asra poto bi di hododo aye afam wo be she place ni en wo hye so ma ye twitwi so ma ne wonu mu nye hwam ka ho na dental clinic be boa papa amane ma yi 13958 no what make easy Lawson Beverages Company le man capsules no bi eniema mi san na delay dia pa doctor Lawson Herbal misha kono bi o tetere man be kama na obema so ye kama na o gine mu mi secret no premature ejaculation rashes around vaginal orifice rashes around the genital was who na obema I no dey be boa ma wotimi to ya na pie capsules na just wo nyimu ano obebi na nom na malaria nya give us mixture two typhoid new malaria na be boa ni pedia no GC mixture ne capsules ni no na ntu ensa ya dia 0543 222470
Midima for Herbal. Dr. Tam, that's no way you want to say. Near my work. And yes, I'm going to want to be the amount. Yes, a time near that also. The Atoso. Koshia doctor. Diabetes, or doctors, or nurses for Yadim and Kayopokwa say my Nina Mekachero. Kumasi Doctor, what been to do 0244 Midima for Yankusia dear Bruche. Make express group Canada, my family UK, mini passport, mini visa, Germany, I was saying in Alabama. Only problem 024 9 000 express group. Prophetess in Yamich Abofewa bio. Nyame amosra won so na abofo di na chi oda so da e basa basa so bia chi wo wale wo be ma bi di waku na won tua ka prema wo me pa cha brochen krata eno de ya jefru nsem nyame ama ne poma wo be som ne wa kon wa to atwene na wa di wo ho frenya me che na obabu 0535 897699 0535 power specialist Herbal ya ma me akosoya adua ya haba kasa wotene pampan kwa Fatty liver, prostate, ayamukuro, oh fibroids, our specialist. Na obesho do. John filling station again, Michelle. 0244 544 422. Emina. Eze say sika sen na wo hwe papa no ho. Because mama. No oye wo ho ade. Pacho debi. Wano twetwe mpena na mo wo nkwala no na asem ne ba abusuafo afre no pacho dabi wabusuafo afre no pacho dabi adentia no ma jani sa me na fa ne ho adi me se champo brem me dance so mama nanu ya sister yi eba ase oba ka ensem bebre na dem akwa ya meye agye dini se sabio mema binum so bu hu amane wo ema binum ensa no kire se so ne be ma tene so do se de ben crampo ne se sabi wani nso no mu no na wo kasa rough emfa wo se hia no na wo boni nuade a odo no ebete akọ because obi enu no ya wo mpe adwane edadie ya wo mpe enkwa enti ama no omu suba sa no woni ni yentu omofo omu pasitra papa na wo mu pe anigi a omu nyansa ne me ya wo mu ye ne se emwa wo mu wo ba be fa bible ese wo be ka no kureturo enso nsima na no kan ne fa ye kontompo aje so bu nyankopon animu tia wo jese se be wo nya no kwafo so enkoda miensa mienu aware awu Bema na yamfum so de usobi na age ba ko hwe ne na fitiri ye granto ba ko ya waka no bema na ya otwato no mom wasem na senka woka wo mo ya wo mo entimi antwe ya wo mafo mo bra show mo sema ya wo mo awone de eno no wo mo kunu no na ese wo mo hwe wo mo na ekokwa na wutwato wo no mo no sana nkwa no so afaso sebe de be na be ba se efense wo abusua na wako aware na yanyo onwa de na bema na to wasarom na busua entimi nka bie ebia na se bi o misame kan ne gira usuba so ene woni ye ne busua pani ebu abia ya wo mfama no se wotimi twentro e wo asem nim ne wo be ye wo fie tini yaka che bema ne se wo se wo be ba ha se dia fine ne mom na ye na se dia bema no de wonyini ye omumodin se obehwe no na ono so wotime ko sko dia bobra onyi ne me de manu esi me antipole my lady me da see e kakra metimi aka kire mi na ne se mi na dum re bia e ya yesusu ma wo hia emfa ye ndu baabi boni bi cause won se mu no kura heda anye den amem eti mesrew e dum re bi na nipa akwa ho hia ne aho kire mu na wo pemu a wo de tro di kan pe wani munya gu ase a emo ano sanka eti mesrew se nipa wote ho a ho manukuredie eni wani mu kan se wate aha ti sa de na wa ye wa ha no e ma bi nsi wo abrabo mu wiem mama lady e ma pi ama adani mesu jafo e ma ye bi abo merewa amonamono because of say because ebuo ni asetena boni bi o mo ne o motena ye nti woni oba awafo oba na wo miensa wanye ne ho ade wo gina ho se e na wo we afa ne no ne na wo na we afa no eti ka ba ma ka wo hwe wo ma na wo hwe wo mu yi a enka we e ka ne say amina hyew na aba ne tirimo eduru mre bia e ma ye kwa ho hiahia mu saa no a sabe ye kasa kra ye nwene ho sabe ye ne ma bi kra na ye nkai se bibi besi akire because of a come bia de no ana ne ye bia wa ye de wa hye nu nti
cause one na wo miensa eye den na papa wo ba but we hwe ni duru brebe yi e na obi akofa na ode na wo a wo hu ba bia ba ne kra ne nam e na o ka so be ne ho ade na ewi ase e na ma me 1 million aseja ye be ye wo ba ho ade oba na ne be ma ba kodi ano na ewi a be ma 1 million e no ya asema ya asem papa enti mesre kwambo ache enkwala no ye den o mu ye wo ma akwala ne ba bia da na me ka se ba bia Ghana ne ma yi mu adurei ene de ewi ase adui wo ba nkoto da wa nko yi adwini wo nsuom ansa no aba fie wo fa wo ba kura nko school wo fa ni nsu adwuma na wo te ho na wo keka de wo penti amina durum na bia so my lady emma bi ma hye wo ba ye tirim enti durum bi na ma behave say ye nyi wo mo o eye aho kire ne kom ene amane emma ne de wo ma fa mu ti na ma wo mo e behave sa hwe amina wo fie say 43 years enso wo na ba ka so wo ko 60 eye die be ntia aho kire ene I can say asetena boni akwambo ache ne tena ye ntia enti mema binum da bia meka me sesa mo wo na mo ahwe mo ba da bia metwetwene manhwe a wo wo ahwe wo ba sika kakra na wo di invest wo ba ne ho no yire ho na fa hwe no da ache wo tofo mo no so ba be hwe wo na wo ba egina nsuo mo to dawa na da ache bia no be ye nya dawa no fa ma 2 minimum wo da ba 2 minimum abayi enti my lady we di mesere wadawroma amina ya tunefo ma wo nya sa de ni bia na emom amina anya ne forto a kwambo ache na ma amina atwatro enyu ono a edurum na bia da bia meka me se mema e de ma kosa aho kire ne aho yehia ni mu a anytime bia ma ya de enye enti dano na meka se bia na me sa aka me se be ma woni ne te na hwe na setena na woni wotie na enko yie na wonya ho ade agya na chiri die oba abesia ne be ma tena bosom emfie nwotwe onya ho ade otade ya wabonte anu watu aka wo tu trinsa enye sisi na osisi last minute na wasan abu kwase a enti mesere edurum na bi so a awo ne de ye na so hwe na se moa wo a twitwa so ntem cause amina my lady enye wono a edurum na bi a ohia ene ahokire kra de ntroba cause wo ba enko na asin train na beka so ba ko na asin train we ya de ya se obi na ehwe no aha enya de ya asem papa na mmom enye wono a edurum na bi a ensem bi sa ya de etimi sisi na mmom my lady wadawroma ye wi akwambo ache e wo mu se producers akọ de na so yempe na kira kwan sankwala na wo mu awo wo na ketewa na aka no enye de wo mu ye ni moja enti wo mra no mehwe nkwala na ma ni susu ntimi nya dan enye na home my lady me da ase ye da se me pa cho Amsterdam fo nya mi shamu sister ya vero sister Rose Tina Kevin Vida Frimpong nana ekwia nana hima sechiwa Patricia Ufori Portia Rita Amsterdam Gifty Gladys Grace Arthur Kwado Francis Brakwa Kubuadu Kobroni Shelley Auntie Julie Charlotte Christy Taylor Cynthia Dilat London for me came fan names in no fama you eti ada de beba no ai nyimu nyina kakra bi na yenim ai eye Rama Bruni na nakwia ye papa Kwadwo Burukure ado ene mo amuka nyina mo kanche mi case on fan names in mra Becky baby a obi a utie ene adifo my lady ye nua ba asem yemfa emma ahwefo ne atiefo nyina magana ye nua ma no mana ye yire no mo etoda mo kasa bi etwe ne ma bi ko akiri oba so wo sika sa dien na wo ba na wo ka cha oba se uni papa ebedrum le biru behia papa saka sa no wo ma bia no eti amankoda bi hiom papa bat omunyom papa papa so tiase entokwa kakra na esi ye no ba ta betumi afra nkwa na tena sese we your papa me se bisi wo fidie so ma nkwa ko ye mbinu ma ko wanka sa oboka kotua sika ko die ne test me hu akorakoro eti kase bia ya ba ta ye nua manum ya yirenom mo ka no enamu nyai ebi na akoraketu awawo no last born trip ayi no waka chene senye ne papa ya onenam ne so no onenam ne so ana woto do na ono so hu senye ne bade a me ha me ho nkɔhwɛ ne sanye dai enye dai na nya me ba no me nkɔhwɛ ne sanye me senye oba yes enti ye besre kasa mo kano santo kwani ebufuo bi we nya oba me se me be for se me be wale na wo oba na ka che me se akora ni papa obuada bia na akora ne papa ewudiam na o ya adwene ba akora ne papa wo no mo ba ne papa hunu ne ba enye problem ne bedum le bie no wo be hia akora ne papa ni moja tu moja eti ebesre etiefuo santo kones ko bebre esisi bebre minima bia na obefa ne makwa abruchire enkura ne nya ne ma
ni papa e wo ho na ne maame di akwara kwakoma obi o tabro chire kikiri koduru wiase no ne ye hie papa na kasa enso ne ye nya no enso ne papa eti Ghana ha ye adwuma eti e be sremo ema sa ne mo ntwam ana afi so ye nwia ba me mfa mo nso ma because de be ma be ye wo ene be ma wo woni agye because be ma tete wa ene je be ne wo ene ma lady ye nwia be asem wa dawrumo ene die kasa nurse ni na wo kana so amfa ne ba papa na tete no de ni hure mu ekura ye tro bia de tro me enka no krenchi ma lady ma tete so obi aka so we be intro sa kire ye ene kwasem what no better so obi kura na e ne ba na na brochefo ibi ene yaboafo bi send this guy say fa ko school fees ne e friend ye de ma na ene ko ba gi papa wonye ene ko ba gi edi ohunti yesre emema no mo fa ma na mo ma ye mo ma no ne ye nta o mochi se enema nkoya sabe oba de mimi ne wo na mimi ba oba na mimpe wa me ba de se mepe o se ye hwe nkoda no ema nkori gina yi because se be ma to fo mo a eye ne ma ne so ni mu ni ma ene so ni mu enti mu ma no mo aye nse ne mu ja akra po na mo aye ma no frɛ no ene ni nkasa obi won ma ne be ko school ni ma me ko ntimi ntopoki ana kari pokura function bansem no wote be no o kanse hu no na me ba eti e be sabata mo dawru ma mo ankoda no na yesusu ye mrem evi esunsum kata nkura no so no na dachi e betimi aboa mo ama mo timo timi dinkuri ma lady wadawru ma yo mamu nko ba bi oni second case ni so ye case ano dene baba o bi sebi eson akodi sebi be ma bi taduama taduadie na kire no ensan wo wiase nyina da ati apeno samu de mo se aka bibia kire mo a mo de mo simu nti tokuro bia ni dua bia mo de mo ba fim afim ni ade awo mama emema ne so bebre no sabosomo se niema na o magege na o mede ne etu be hia nti ye bom pa ese nyame be na do emina se na no na nkrofo pese o moboa wo ede asem na wo kam o mate edro na utwa apache na obi a se obi o pese oboa obi a kasegu akasemu no epacho kasade na wo iba so wo broken heart ba e no wa no de ba pa kasegu adin epacho o mo panche manu na fumu e wa no na fumu ma odi tro no epacho na sidie kama ya tese nua mom na ne ba connect ana epacho di odi machi ne ba ka go ade enu ye mi epacho di odi machi na isa wo jama ho enu munyam wo ya anti amina etu si obi wo moa na obeboa wo kasa epacho obi wo moa na obeboa me a se ma dawo ma mo moa me aw nko gumeso nye hwema bia aye besemo amomwa na amina prapra no ye ntua wo ka pacho mu ntua me ka na cha ajasa no nhyada anya adwuma aban afaw wa na wo de wo pe epra kuro no mu pacha oh na o mpa kakrama ne committee fo nka mpa tibo chesa na yesa bo so menso e no bi meyi scam ma wo se e bi amina adwuma na wo ye no e ho akatua ni pacha ya bi me pra se obi twema na wa ma ka wade oh fine na wo pra no pacho me pra ko ni mu nyina ne gota ni mu nyina ne meyi efin e wo mu nyina akoto agu pacha ana bola na so no abandi bia besiwo se me kwato bola ni guma sita nto mama ntum ntimi ya me di na kwase san fa ko gude pacho nya kro na mu fin wa proud ko gumu me kwato guma kwase won pene committee for kwase me kwato kwase won pene woni committee for ono wase assembly man say wanya ne san tiaja me so me pedede na ma me di akogu ye mfitire na ma hye no oh na wa wahye no pacha ewi ase ye wurade ani de wode wadawro ma sister bi so wo so fulai sa sister no na man funu mi so obodam efri so fulai ko ase wo nyina ba overhead na se no wa prepare ko no nyina anti one day bi na jam wo kwansi na mi sidi koma so modam on se bram das what come de me so modam wo se fin wo Ghana e kwa ho sisi akom da oda so e prapra enti enya ngongwa se wo de akomekakra no o ma mum ye muotimemfo no aw na om ye mpija wo mu eti amina de achi se ya
na sa unko prai na obenya unya ska mo ye den na ne nkura no mbedidi e ma ne dem se dia wo no se wo man perifo ne de o ma wale ne ekunu mu nete me pa cho ndi nkwala ba biem ne guso no ano ne abema ana me mana me nana mo kama she akohwe turuba wasa akwotete wo nana no so abeka ho ene se wa mi na wani mle wo mo se no mo wai me pa cho nkura no maame no ne ma no no mu wo me ho nkura be maame me man panimfo wo mo ma no panyin ne ba no ni ma mienu no wo ho no ne ma no wo ho mle usika na fa hwe wo sa wo ba no me pa cho na no wo frem wo se woni obi anya ba adwuma bi to ye okuru be so ajo wo nwene so ni mankoi nwene so no wo fa he wo ufi Sante region so ni dia kese nwene so to ase no wa fa bukun hwidie mu side ho eti ho no no nwene so no ni koti ana pa jo wani na ja ai eti what nwene so ho ye de oso o dipa eti aso ho na de wo kikan obi kura obi a wo de ma ba ebufu because no na ko abeti kura mi ebu wo so na nka wo tuni amina wo fa ni bo kashire oso ko dipa na be ma na dwane no be ma na dwane eja mami we ba no onyini sa 19 years na o aho kire nti o ma kom na ko one force ana o ko wumienu na ono no 19 esi 22 unim oba no se mpodi 18 no o se 14 ni 30 enti no amine na chese oba no be ma no ne wo yin so adwane wone ne wo ho ipacho wone ne wo ho na sa boy no ono so woni adwuma bia ye hey jack woni adwuma bia ye ya na wo ko de ni de ayi ado amina ola no ola ni mu nyina anye o ampa eno ko na meka menka se wo bo ache se unsem na wo kan nyina anye wo ni bi wo ban so kofa be ma wo ko baade woni na wo mienu wate abegu so wo so prakra no bi ama twopon ni na ko hwe turuba me so na nka mi ntimi do ni ko baka hire maame enso hye pras enso hye awdi ko bom no ba de adwale be hitamant eja nko an oba impodi a na oba no se da be no oba ko pepa na di no ipacho panyina na ai wakase woni obi koye ba adwuma ewe nyine so anado no mekuma ase mintimi chede ena de otoso mienu no so ni ko ono so we ondo woni ni ko ne wo eho he nyine so wa na no mu nyina akotena nyine so ne ho na mu firi ipacho ya bi me ba no a ketwa no odi panyina chi no ka chance obi se woni oba ye ba onye ni bani so ntimi ye no ko oba pa panyina de ko e to no to so mienu no so ni kunu e de adwuma ni kunu wa mini adwuma ko a wo ye sitina ni ko ni munye na se nkola na ho kire no nyina de awale force ekura sitina no au amina fra wiasefo eso ye meboa wo wato wa ye tefra to nkokomu ka kire wiase omutie o mi pa ma cho wo mo bia boboa mi mai mo bo mi ni adwuma ye mi pra bontene mi di adidi mi sa kwesi no ma mi sa kwaso no ma nkawe ukura ma nkwanya yi ma kwesi no ma iso a mi ni di me na me se me sramo mo ma boa me emina ni emesie no eden me pa cha eden se ma kwaso anye yi yeso mu be ko afa ni ekoyi ye blanket no mo ne niema me pa cha wosi sabe ama ho yi misi die ama ho yi misi ye die mo panty no ebi mu ma wusi o mo panty nyina pa cha se me nsi anye e ma bi nsu e kire bio panty a wa hye no obi na emesi ma wo e ma bi kire bio na akranya ofele na no kwa o ma so oku no akosi ana pa me kwa o mu soku na me ama soku ni mesi wa akoso oku dress no ase ne ma me bo a pa cha kose e wo hia tiri mu oden wo hia baby a ofire
maame ba pa ni mu anti se kosi mai wa drosse e Ghana for mai we bi mu ye bio na okra e ti wa unso ku panti na unsi oba o dross my god o maame pa ni mu bi na ebesi ama wo me ferimpo e bi afan ko computer so adwade em na ne enu aba na se bi wa kwadi tadu abone ne ma tegu ni so no ye hwede ba bi ebrade ne be kwa kosi 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311. Middle. Now then, I want to why still for Sano. Eh, ono kwano Jama wa bre. Akos, send your men send me name much shemeno. E mo yeti triti. Min to me pon sorry. Who name wanwa? Enwa me freedom buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. So what about what the papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Hema wa wanting come from now on to me bedroom I didn't want pem. Give us P capsules. Obedu as mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you from? They na phone machine ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. You never work out with a funny give us cold capsules. Say yes, yare na wo so ko di do ni pedem wani na wo posa amamai enti ma wunja wunan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Meme wadi infedu watwede kronkwan na efa give us cold capsules apemfo abata wo mo manufuo ne nkwada wo ne infedu mienu nka ho Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish Honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini koko a epe aji wakade enu hu dwaka sepa ne
mekɔ di brɛw ɛyɛ mama ne mɛma ɛyɛ koko ne sisi yare droke sempa Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal capsules. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na Edusa ya wase se me brabo bu ye. Sudi, me li koma me mami adwamo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa judi. What can ya dan sorry obie timinumbi agisa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkratoi atom wa fi hwe sama ye wotina oyi emema ne hu se ye ka no wasam wo ka sa papa kesi ya na oba ha na ne nase atata ya okasa na ode ne sa katana no Anne but we de ne say sa papa no ma te de mo kan nyina Spanish garlic mixture ene ne capsules adawroma ena mama pomudine sa no wow why you nice and kasa Spanish garlic mixture ene ne capsules ene ama why you kama pa ebo mo boje dia fusane wo nipadua no mu na aboa sisasabro awotutuo hypertension ete cholesterol so obi otadwo so antentem pa gas gina yam ema akura amane amuhunu ma fichi krom nyina atuatwa obu akura wadware wie no afa na ne ho ye ne hene enti asono Spanish ginkgo capsules ana Spanish ginkgo eno de ye nwa nura watwe free ginkgo biloba ene soya oil mu ema wadwemo so da ho Martin say yes say anti aging and ma good retentive memory na ye ton ne hene Antec Herbal Center for ene ayi enye na pharmacies chemical herbal shops eno an say mo frɛ 0266 11 41 11 apemfo abato mo manufo no kwada wo ne mfedu mienu enka ho FDA agi edwedie nkrato yi atom Hello Ganafo ela wane kasei Fifre obese ne kasei duma chede na nyi so say yare chire ampa nti e pese wa o so wo dihie bi so ye de o hire reality show ye dia ba wa bofa ne de no beti mi ayo dia talent na owo say ye nyum to la me down to yes my body oh baby girl Can you say, Sashi should be up in the middle of the ground? That didn't show for. And I said, it's a show piano. Then person can say, brother pick your form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now name baby first prize be win a brand new car second prize ye then fly away Accra Dubai third prize be 10,000 Ghana cedis old currency 100 million. Oh my God! Pacho opasa o sponsor program Ibia and as a partner program Ibia SL phone number 024 921 6952. Adofo ya mamo akwa babiem ediaba Sompa TV so na me pacho me client bibinti unkata nanimu no emaye why na mi anso mama ni din edi amede ma no eye Sofia ena mede amano bibinti na sem ne sensitive ankasa case number 2 waba Sofia baby a ofra waba yenso de eno so me de ate God order in court waba Sofia me Bible Quran be focus ya snap anybody at the end ape pacho me pe Bible ko yan sorry pacho me ko paradise abef pj eya me Sofia Mikra Bible. Sasamo me be king. Erade hu me mobo. Pia ojimo. Order. Mami, asembe na abade abedami wada wodoma. Achoma, wada roma. Me ne be ma bitinai. Na sana nsan wo ne ho. Tina minim ensawa wo be ma ne ho. Mepacho. Na do hu no hu sa te aguni so. Mepacho da bi na se e bia no hye coat. No de aduraje mama na hyekora. Tina mi hu. Enti akirei afa wo ha no wo titi ne ho na bisa nse na. Blade na aje wi. Eno wo se nsan bi no no kura wo hu ba bi afiri. Ena me se
nti ewo ma na chese me so mititi me ho tina me so me hu ade kra nti metiti me ho no na ho na twa round ti se wie no baba so ani eden baba so ani eden ni bi na ya che no na ayati said ahihye nsu twa round ave mititi so me hene pa mititi so na ye kuro na ba moja ma ya sa kwa mi hu ba bi afiri enko na me se ja madaro ma me be ba bedamo na maboa me na papa no wone wo dai me pa chwan wone ne tena amanya sei me pa cho be 3 years to 4 years emra wone ne tena ne di sen ansa na hu sen sano emwa ne hwe ni padua mu ada wodoma me pa cho na se wo se okofo oba bi na oba ne ngo enti ono oba ne ntamute kakara na me so na me ne wo abema pani ti wo na wo ma no me pa cho yo nyame de ya na wetua wo konti no na papa ne sen one ne yiri ni ba me pa cho e no se wo ma no me pa cho ayo nti one ne yiri ni jaye me pa cho me na me di kan fa no aha ti me di kan fa na me na nyem ye no me pa cho na me nim se me nyem kra na ye mubuso e na me de pe ye jaye nti ye ja na me na mo hwe me ya na me de wo ye ni ginaye pa cho nti me wo ye no akra ni nyine ye no wo ma me ho nti na mo kumase na ma me frem se si bela nti me ba ye na ma me ka se si fa akra no frenemle kasa fa akra no papa ma no enya sa se dia ka ni mu ne doso e na me de ne ma no no ye se obeje me aka ho na ya hwa akra no sa tam no ne nsa wana ba me pa cho da bi ta ma me ne wo panyin de na nsa ni ne ho nti ni jaye na me sa tam so na sa oba ni na brabom na aso na omu jaye no mu jaye nti me koye na edi be ye yikura na menyemuye be ya boso me miensa kwa na menyemuye ti menyemuye no na mafu aba na me call hospital e na me complain da na me ho ye me hene mititi so a na hihye nsuo e na omu ka se menyem ne de omu ntimi mama duro bi a no de nti gisa me wo nti me wo wie na so na eye kese metu nyina na eye kese afa dia mi na wede dia na meye buropete mampeli ma enti aduro na me nonom kakra na de ne me to de no etimi ko kakra enya me te se me na ho de ne de sei ma betimi ya me ko de ma fa cho mi ntimi na yem pese wani musu bebe ya gire mu twane mfoni kire ya beji ya mu twane na ne mu mfoni mi ehwe na me pa che wo wakoye ye exams baba so wani de HIV ayobi fa cho de bi ani ya gire me do komi ko hwim ko ye ubi na eni yakoye den amaye baba so ani eden e ba so a enti osa oba no wawu me pa cho de bi wo ho oba ne so ho me pa cho ni bia na ya yale foforo ka bibi sanka nurse fon kra be ka kire o semfa unufu ne ma oba no ba so ko we anka ba so kra de bibia ni omu ho bibia ni omu ho ndu nsu se na wade no wo da so ne man no me pa cho ye jaide dada no ne de ne ko pa cho de bi onu su ti ne ho si asemni atimu hyekora ma wuyi wani hu se ekọ ubehu a na asan eba ti se de ase bayira do no ubetiti sa fe na asati hihye nsuo tu su se be papa no na de yade na ma wana me pa cho power ma shema o Yes, mami, nyankopon hira. Yedentia every power specialist Herbal hospital. Emma ya chefo ene yetiefo nyina power na waje sese aban kasa mami akosi adua ya nyankopon adum ti ote de sayade emma ahoto ene enidaso eba ewie se wabemo bu yade bia betena wo so mfie bebre mfie chese mfie de aya na enhede hia ne nyina ne se wan kasa wa ready ana wa prepare se opese yade no emfiri wo so enko power specialist ye wo kumase ye watakrade ye sanso enkran memu eti baabi eben wo bia no na ye dia danse ne akatro se de ebe wo no tu anamo na wo kwa ebetimi aboa wo pa amadura wo pese wo no manipadua no asomdwe be mu no etimi aba
ama wo nso ohu atɔ power specialist deɛ wote nkape na deɛ ɛba wutirima hepatitis B nyankopɔn doma me enro bebre na nyankopɔn enam ne so a wɔde aba edwa so nso so ana wɔde sayade ahodo power ye number 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0200 383831 and afi WhatsApp no 0555 797878 na nsan ye nuane aye die da bia ye ba ye beka wo san se ye boda wuro kire ewiase afa na nyina de se yanka no krakra ye nue si aka kire se ye behwe ye ma yade ase atu ne ye ban so ye de yade no enuane aye die e wada ne yanka no kre chemicals ni ndra ye mumma enti fa ne se wo restart de nam ne na wo se nom ensan anase alcohol no aya na emwo nipadua no bato ka ne se ya de ope bibia waka ho asem na ne buafu medofo ema obumfu na enne na wo hunsunsanso bia e wo nipadua no ma etina ebetimi ya ha opa enu nti yade fatty liver no haye pa sanse ye liver no asay ye brebo no yade betina mu ama ne ye didi a aduane no entimi digest etida bia na akofa wo haw kese pa na ebreye enipa bebre na mabonte a omo yare nanso omo hu se omo yare omo anga duru baabi kura omo tinka se yade aba nanso omo bu omo ni aguso ena sade nam na ye hwie ensa na ye no mesewani de ni awobrasem se fatty liver haye eno so ye yade a ehu pa eno ntintina fie nka se fatty liver brebo a sade abutu so nso so yade be se wo fie na gata bi da wanim na se gata no enati ekom enwire kom na wan shank entu ana wan praprem na ebeye ma ensuo to a mesewani de se ebebu abefa wanimu eno na ya na edi nsemone no saa na ye nipadua no brebo de ye nipadua no etie se eho ba chew na aduane e wose wudi a ekọ nipadua no na esone so ba abonten no se entimi asone ama na ye bola ejina nipadua no na imagine se bola anase ne mafi ewo nipadua no sunsan so be na de bebru nipadua no eba sa wudware kura na ho kekaw obi wo nsuo kan no ho nsuo to a wontimi nsim sanse wosim sesi na ede ho keka ahohene abre no saa ne ma we nyina aka ho ena ye ba ne ye boda wura ka tro se didi ye na hwe wanka so opomden ye enya ntokwa bra power specialist Herbal hospital ne emfa wo mfamfidi awodo ne nyina mu ne enhwe se wo nipadua ne bibia obrabo na ye adwuma kama wo kidney na wo sa no mfumso bia eni ho ye mu bebre ye nya fatty liver ana ye brabo no ho akwa achew amenne ye kidney no ebre pa sanse se aduane no entimi enfri kidney no liver na entimi afa ama abonte a na ahode ne nyina akwa akodina kidney ne so etimi se wani die mu se bra power specialist Herbal hospital na ye mo wadupa nom se be ya brabo na ho ode ne be kosoro na manipadua na asomdua enensunsun aso ne bi ne sa wokata so a wontimi na wachi kasei na etwon wona se wodi sifam kakra bia na atatai afe obi wo hono mo na ntika kakra bia osemabre wontimi kura enidi yade no edoso eni de ani awbrase mu bra power specialist Herbal hospital na yema waduro na awotoma enufo mu yade ni nyina nyame adom wo ba power specialist Herbal hospital enufo mu yade ni nyina bejai ama ho ato unufo ase ya na etwon etimi so wachi kasei ne baako na etwon enu ntina yeduru ba bia se wankasa wo hono ma na ususo phone mesel massage na hu se badwa bia metom se badwa bia betom a bra power specialist Herbal hospital na yema woduro enam yade ahodo ni nyina enne akofo nsunsun so bone e de abre yem papa nom ye nuanom mema ye nuanom makra nso ye chefa ewom ene prostate ha ye papa nom be ma wase me kome yere ho kura asabe ensuo na asan eba oba bi nsunsuo ni ba na asan na chi eba obi nso se mitimi kura nkokwan so kura ni nyina eye nam yade ahodo na abesue ye nso no hepatitis B medofo enkoyo yaje ho abosobode a chese eno de ye ba ye ka ho asem kakra bi sanse yenim de edi ho a ye de efrewo abusua bia nim na kraboa enti hepatitis B de award no ntino obi anim se wo de bepie o power specialist Herbal hospital nyankopon adum nti ekọ ema ye ho etoye ene kompo yade ni nyina ye de ba power specialist Herbal hospital yenya ahotoko yenya operation ye be ma waduro ama kompo ni nyina annane number no 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0200 383831
3831 meda for WhatsApp no 0555 7978 78 0555 7978 kasebia emuobuo bia no wode wani kire Kumase Feyase Jezebel filling station no ene ni di nhwanimu a oba beto ma me akoso adua ya wo honom a ayarefo bebre wo honom a oje apomuden ana woje ayarehwe e wo honom ema wo ho etowo nti se ya mo ya de din a enkase ya anka enu ntimi ntua na mo emma ya de bia wo ya de bia wodi bia no tua na mo na bra power specialist Herbal hospital na onso ebeje apomuden wontimi na wani subire na wafu ayetan na wona ase etata na wodware a ensuo ka wo ho a wo keka wo nyina no eya asam nko a wo liver no na eho akochema ana wo atochema ana wo hawa bemu enti ese bra power specialist Herbal hospital na yenhwe ema woduro Kumase no ye wo fe ase yani Jezebel filling station na edi nhwanimu enkran so kwa benya ACP kwantempo no aso anapoku ase ACP kwantempo no aso na obehu power specialist takraden so Anaji estate obehu power specialist wo hono ma yani Anaji primary school no na wo kwantempo no so ye betena se na yanka jirikajiri ho asem anche ye nuanom mema ye wo fa ye papa no ye kunu no mu a sebe ene ema no jojo wo mu de obetimi aye ani udede nyina chi ba bia wo de bibesie ni edia na ese asema bankasa Bema hwehwe jirikajiri Herbal mixture free power specialist Herbal hospital endo enu binanom na bema wusisimu ntine no entimi nyina so ye na efi amama bia woni padua nim no emra bonten na obema sie ye no NCP ensita afi Herbal no so ebe support immune system no kakra bi na woda ho kakra bi na wo yade bia ba ya na ewura woni padua m eje wato ho no ebeboa wo a support immune system no ama ahode na gina brane ama won so ho ato afi adua ya cough care no so eno so ewodwa so wabowa cough care Herbal mixture no eye wedro tatahwe a wonya bi na ebeboa opama eno bi ono ma wose mabowa bosome miensa enipa ni kwan so obowa timi to so bosome miensa na ese bibi enkoye ewo nipadua nom kope cough care Herbal mixture na enyi wane mfiri ho oboa ayere ni nyina na obowa moja na eba no me hye obose ni nyina ebejai ama ho ato afi yade ene ebi wo fie bia mu na ene ko hospitals ahodo a ye je ho ayarehwe ye te ho pinti nkwa chori gya adwuma ho nyina eye malaria eni ti hwehwe adua ya Herbal mixture ana adua ya Herbal malamis wo store bia mu na pebi ennom na malaria ni nyina asientu enko afi nso so no adua ya Herbal tonic no wanum ato na wontimi ni di na waposo da bia waye mmere sanse malaria ne ba typhoid ne ba no ati moja ne so anasa ati anwode ne so a adua ya Herbal tonic na ebeboa wo medofo pharmacy shop chemical shop Herbal shop bia no adua ya ndro no ewo honom a ubenya bi eto anom ama ho ato number no 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 WhatsApp no 0555 797878 ebusia medem besi Adam asedasene ebesenhia let us say power anti Sophia na mepacho be ma no woni na ti kuro ba akum mepacho an ti ya wo hu no mepacho an a wo hu ni say ade no ewo ne ho mepacho an na bai wakọ ho hospital mepacho say wo se na wonyem a wo na ho so de ni we de bro peta na credit ensani ni ana ensa bedie da bi nya twufare nya se na tie eno de nya se na tie na emra emina de bedia na emina Sophia omuka se onyim ntie ma wadura na ode ebe ha kra no uwie no wahye da akoye proper check up ama ya hunu mepacho an wokọ omse de omo nka de won bia na omo wo mepane omo ye me lab nyina omo wo mepane ma menuro ehye kora koi kwa be for ebosome nan kora ma hu biem akire afi de ne wa na asan aba tutusu se hunhum se mo ana yale na wo yale chire mepacho mitimi nchire ya na wasenso kekao inside mepacho debi untim mepacho debi kanu di nkebi ankanu kan di ajaman ka sefres onse no ya na sebe uti wadi mu so ya wasenso
enye o pepepe ajo debi emu kaudwe enkaudwe ajo debi na we die wo gloria na o gloria na ya nana ba ho miss besa ana imua ayamatanga ahunhum yi ene nkubuso no mom de nsamoni se ya ayamatanga no adinyo na wudware ya he wo hene nsuo ka oni padua na ene wasasem no agire nsuo hie nso kola mi dware wi a eno so asem ho awo wie no na se eye me hene tia e ba sa wodidi na dwi afen ana asekai me de mensa dwisa na ene afen eye kuro ye medi yade no papa no ho ana na wapia gu mu ama wana peace na we dey crowd we no ye ne say ye frɛ doctor na ye frɛ difo mo frɛ yi ma ne IBJ o me nta adwuma aba IBJ mo frɛ me nta ma ye why nanaba nanka ba bi o won TV be na won hwɛ ne edwagu yi so no na inoku case no ge na ensani kunu no no tu ase ma sama ye naja o me hwɛ ne ma na mami but ye be na collab ankasa ne enwu ade kransa no me nta awen me pa cho Leicester Ghana amwase eye to bito any all bathroom and the sope yes product ye kama ka say ye koto pad there be a yes sanitary pad amwase ye kama na mawoso so de wo your besima kama bia sa be otum for say di huni e wo yes mu 0302 235 yes Grace Gifts Grace Gift Herbal Clinic and laboratory services na mami no abin tete a doctors and nurse fo a ene we say ya dia o aye vagina steaming because emomia biebie di process e member so a bema and Fred finishia dunu ka hotomrika anu pa ho ya de bia fa ko ho ya ba enwanwa aye vagina steaming no misi ebe mo sa akurade wakosi kuma na chi akurade be ma so a waye mmere yi koi tadua ye na dan no peja say yika yi Oshim School Junction Grace Gift Barikesi Road no bebo papa Enkrani wa Chimota Petroleum Bungalow Freyen 0543 320 030 ba achamfo ba o ya die nyina e bedwane say your spinal cord na ehi akwa ahoro na yifiri mo na na ekọ eba kotodwa ho achia pacha dominante esaga ekuretu eyefunwi a doctor for be show amuna ye kama 0244988000 achamfo ba no see ya die nyina e bedwane Spanish 3 power combined anti-aging wani matwintwam bebie ade kuta na refi timin kai okete so awo kone ko pebi eye sopanesi halitosis ka ho ne wonu pampan kama na wudwi wo ho dabi onya ponche ko Kompe garlic mission biso no na mo ni peduane ma Golden Dior feminine wash Golden Dior feminine wash e ma di sese me kana me sere wa himfie ho me sere ka ho wo yo ba shu amerika na ko be ma ho a be mra tibie hwia ko wim lavender ko yim ye jasmine Golden Dior feminine e be bo papa ko wo shim wa open ba ko wo benya bia to na dodo mu atu wo betu bi no ko ton wo nya sika obi antu bi na ye kama 333 and Crabo FDA 4 ajatum se eye where Boris B penam papa we ne nipaduane ya kama o se proudly efie akokɔ na makwa bia obenya bia to dear den na okɔ party dear mere engagement okɔ aye fro supermarket bia benya bia to kɔ yesu kɔ na frɛ no me patcho frɛ mo ahoma 05 44 44 BBC 53 Kanjen numsuo na unumsuo so ya Akalan drinking water mama kansa fa unso nei na yesu pa se onipadua ebetu ayemtinim na tuko na sa obo yuwa na tu amonwe e de afiri so wotimi anom amna boawo Brahma UGC ene abusori nyina abarutu nkontanso 0241 44919 Kanjin Akalan drink water yanyo omenta hello nanaba hello miniaba na o ti say eburu Yankopon humabo me ho de se pito butia no yo ababa wa bi na sema beda ye oso oni papa bi kotenai na oni papa ni tra unsansanwa ai wo papa ne ho
Vitia said o se na se eduro na papa ndi ase che no hu se nsan wa bi wo papa ne ho afi o mutena kwa ni mo no so nsan wa ni bi aba ne ho wako enko ene se wada woro ma ye frɛ wi yo mini aba me da se awie em se sansa wa no de eya de a edi mema bebre nyana mema no nya obo se sebe ehwo na be si ne be ma so opai na kan ti won se wono apai na de na de aposa ne support em na wo tv yan kakra na se uyo oba na woni hu kosia so be bi se oba na be ma ni hia ye no na ya se gi ne pe ene sate ko okra ebi se de be sia ye wa be sate akoro wadwe be ye wo se wafa hu adi na sa ensano ni fashion ne wo no mo ano edidi wo mu a eno na ebopia na afei ati na ohonam no nyina agibi enti se obeka no kra kire wa anye 7 periods ane honam ani enko akeke na kosue kuma so nyina owota ha no ne sabe na ha mu nchenche ho no owota ha no na re na baby mba do omda efi om he ho me da so bebre bi nua ba wa say my year adwuma ya che na ye the secret bebre ona fani bi aso yare a ya na mpempi no wa wo sare yade na so kita duro gide wo mu ama foti mi twa sabe wono private part photo edison ni nyina se we doctor dia ene wo hwa ne ya ene ya ni ma de mi hunu bi ni nyina ye gidi amanfo wo mi mu se ye nim se odo mi wo internet no so nenso no enye bibia na de ba bontenti ta yade no de evidence wo awudim so nua be manam kita ho adu a wo frɛ ni enti ya mani kwa lab nwi ana se enye ndai sabre de before be du manim no na se oba no wako a na enko yie na wo de du manim enti sabre on the lab report ni na dada o se wako hospital anso di aha enti wako hospital a it is the American ni nyina ne se ye dia bofudo no betwiti na abonze na ayete se wo ho to be hu ana asaje nsemu enti wan hwe ya wudu sika be di hospital konia babu nemu ama obembebu enti na omada roma woni se wa fidie die so na Ghana ne wiase mazisi no wona obia su a ni nisu edu anim nti wodi abeda wa fidi kasi na wafa telephone dia frɛ media na next time no ebe ya dance di eno de beba mehwe no yo nti ewi a omfrɛ wada roma atina nani ense wada ajeda ase yo bismidas nana ba ke fa omenenta ene efrɛ no eba enemu san ya dia apen wakodi na atiagu so dia emeja ma mi so fa ye ayese uyale na akọ hospital no so wan ka no krepa wa yare hwe no edin o se mi musa wa ha mu ho no uhe mu ho ya ebigu ho ma da bi ya na masena ye meja asemu ni mi di ka busa inside the wago emututu nti se di emututu no betimi ne be mada wodi shemu we be hawo uyale ali manka wo gloria uyale ali pana oso watu na woti ne ale bone papa enu gwase yale ne efom yale no ane enti na wosi wo ba no so bigo ajo de bi ndem kanu kreu na papa no na ne tadua ne ho no ne bigo ho uku anaya no odum light mo koda so odum light na mo no na me hu sensan no ewo se ehia na ye round se eyam no na sa one ne da ya odum light ajo de mo de kan asi so ene mo ye primafo boye asem no so dinio yo matari esemi efe papa every Josie fashion or bomb so Mexico nsano or bomb so woni ma de pam senti se o pata de o pekaba bibia frɛ Josie e was 02 43 Mexico nsano 43 o pam de ba 34 65 Josie 0243 433 465 na omeo kama enie utumi ede toto ti enye star ketwa enemeti agensani fa midi mamo
anti enya sam keto akora soro abofo atabai so me ben ani anti frejozi na onsiesiu kama birthday bi wo ha mo me anti free o poku asem se ni dua bi di ni birthday ene esafo kantanka birthday o na etumi so ba adwuma ya no betwa ne dem ha a kire se wajina studio atwa photo safo opodi ekumwate sa no odene safo kantanka ni enti ene odi ni birthday me bay ene oni menhia ni ye de me ma me share form na ni afe enti safo nyame bebo awate be man kwatente ahode wom nyansa hunumu ni ni mudie nso wura no fanka ho amen wa biem na eba ensan poku ya se ni nua bi de odi amaka akiri kechire aya samu mumu poku ya what reception wan ya koka kire no ka kire mfa o birthday ni nura me so atefa so aye adwuma etina chese lab wan kasa waye bi acho my lab ewe ma janu ofie mesra wo se yenya wo ye de brand number ne ma na wo betua na mo no a bomoden asa wo kwa do lab results ni nyina be kan wako na ye hunu asem no se de ne pomesi branity na na papa no ne jai da me hu nsa no na se na ese me hu dodo tena no hu nwa na ntokwa so san ba mu na me ye se ese me twem na mfa so obi ani so na we yale ase wanya je wi nti ujai won tra wo na woni ni mienu nyina mu hu preko owo nkwa ade de se ni bewa ade de se ni bewa se senta wan wo de ama wo no so bi kunu ho enti sawan prasawa isko to yeti ho na muti edra nwum na muti valanda no kura feka na kura fen mu dwi obi chia mu na mu dwaja ma ha wo ye dwi so fe wasere akesi die ya samu ojuna wudwi me pacho active fo na atwi mi se fefa mai active dental clinic wo mo santase denyame baby omo ye kwan no a abronsantia no soro wo kwa doctor George ho Dr. Sari Dr. Frank ombe o kama me polish o siama o once me dey white ti ko no mo so nya o dey ma o kama doctors nya mi hira mo na wo se entre ho ne betwi pre ko se entre Emma ya ko fa mema mo mi nye careful me pa cho ka chire dia ba pokuya no he abige mo kan chire ni se onko kan chire no na me be sole wan kasem anye ni birthday amano pam chopi faith ai we ya bishop apempra de yenko pani ma papa on say first sister we ye good okọ china be crowd ya say asai ko tuni ma obako ko be ma so da for me so kra first obenya bi ato na wo pe ade na wo come here dia squad dan wa chenche ko ye ma ni the guisi sim the guyi kom ye sum sister de so fe na ye kama kwa ubenya bi me pacho the number ni 0598585221 ko ni mo dondon kire o piwak 3p garlic mixture ko pe bi na nom eyetoa na hwewa epai egitwa eti kono konum bi obia bema oba eye no hu mojeduro esa o yade ni sisi di pedua no mo ye kama pa 3p garlic mixture Oboy by medical advert to adumanu Dr. Ben Mechapa o si o ho Monday to Saturday obi bia anko wabeti yade no tipaye dende na ho no emotukuro ne wa black ho ne ko ya na ona no sai otititi obo heba diabetes stroke akon to obo heba kidney mu hawo obo heba wo de preka se ba de gun kwan mu abomu enso hye de de wo na obi bia chiribi ko Oba so wo no ni fuso ko na fa 761 na be hu say no for ne tigo Hadasa Travel Services mendiye wa win America Lottery 2024-2025 eno ne ye ko ye ntua kapre obey ohun bibia ukudo abrochoma 2 good months take it wa padwuma mo America na wo akwa ye adwuma ma wodan adam wo sa atua kai start adwuma bo so mienu umpe we general telephone number no 0247 143 68
0249 714 368 0249 714 368 Dawood doctor me penasam say o nduro edweso krapa ohone ye wo wose pepamindro bi nom wose wapone wapos na beboa wo be ma waye mmere yi na ba woni atenka ba ayamuko na do say team te dokoro pressure diabetes na ni 360 no jai e bojuma ko pepi na no nom na fa ointment ne twitwi opo no opo 360 capsules yi na the ointment no massage opo no ya wajeso krapa Dr. Dawood no 0241 244-012 Grow fine. No madro we ne grow fine. Yani aye koko. Eye Ghana. Ani ye di aye. Koko kete so awona. Eno di ye o bre. Uni atinka. Obabi wonu mo di atinka o. Yesu moja aso ate. Ene moja nso ate so di akọ. Oba wa wona pese wo show we. Eno di eye grow fine. Ya di awafun be etwom. Eye grow fine. Wo be udwedie no be ye fine. Eye grow fine. No boa waya le wi na ho to. Ye grow fine o. Grow papa tan. Eye grow fine. Ghana koko me see twa wa round be di pa. Bo wura address be sham. Wo sini pe grow fine. 0244-596-532 grow fine. Faith mo pate clan. Enronki tu mama faith. Mami, papa faith. Oko chana ba ye. Oposa wani. Enro no. O touch na basi. Oni na efra. Wapa no wapo. Onye stroke. Obo wa. Yade da so. Onye frungo ba. Diabetes. Yenko ho. Ya wa hini makoko. Sese kwa de obema na ayira no bra. Konfa pia ho ma. So tuo. Massage no. Takra Energy Police Station Bogo so. American House 0244-583-859 Mr. Champion birthday night ready enti Nadia Bempong ai Pokia receptionist ni nuano no baby will be a man awudapa onyame Asian Bibre Mr. Champion so mama da say so mama awade ne empratwe de sabio obia entumi enwunu obi no obi entumi so enhye obi eka yabrabo ho na emumu no edrum empempenso bia ese ye ma yani eda ho na ehu ba bia ye kro no won se sister yi wo kasa no em se okru no ana se be ma no kofa oba enti no fitiase no de na ade ni enni be ma no wo ehu ni sa ekire yi aya woni sa oba no ekodi nhia no na sa ne mani nyina start ye enu nti no wutimi hu ye se sebio emre bia ya atwam brono bi so ye okumase ase mintimi modi na oba bi wo hono girl fefefe na ne net ye ne se afi bia no okumbe ma baako afi bia de bia ne che na ha mu no na che se eye pe ubaya na uba be wuti sebio ne me kan se nya ma nyina na sebio wo mu ase hono ya na hono mu eta adwo uti anye yiye na akohie obi na ne bibi na hona hia utimi hia nkwanchia tina doctor ahwa ye me na dura na asa be me de ese yenwe ya yo won kransen wa kan pain ese wonu aduro se de me kura beba enu ntine se wono wo gi no no wahwe no no ye dana se fese empire bebre wo boye waye bi enu ntine ye kan se onua wo de ugidie ebema no na wakoso na emi de so se wo si waje ne mom no je waje ane na sof ma me kan no enye wura wo widie no mu awie ato ayaresa enu ntine so be nya gidie na wanya otwa honhomu ama yenipa emnedodo ayi wode be hwe no wode ahwewo a na yes also senior na sof mameka no wuso wontime ne bema na trase na nya wayaresa yade entre odi no ana ekoda trase na nya wayaresa ansa ni mi se yakopon de bibia enso ne yo sof mame medase you want to polena my lady medase yeda yemi abe ma o meni ntanso so asese waje pennies obehwe yi nia ebe na me ka honhomu asem me ka honemu asem empre pi ni ye woni pa bebre wo hono ma wo fom wo mfa nchew ye wo yade bi wo ho efre ni ense ye o se bibi tisa se ni pa kwane de yawo na wutira anye yawo ba bi gina asade ni pa na besi aka asem na bi akese wo enti se wa anhwe yi a nipa na wo oni ne bakwa kwatan sa yale ni be san ba nipa kro ne so cause according to enu ya ba e kire se wo de ko hospital kra na e kwa na asan ba na che se sa yade ni bi sa na media me yedai
mehu enti nipa bebre duru mre bia ya na titiru eye ma ye bu wo mo kwase a ana mema ye sisi wo mo ana obi di obi fa kwan boni bi so wa nhwe hu yi a enyi obi a na ye fom na wo de ne ho be che wo ye obi wo ho no mo a e bia na asem ka e bia na be ma ne bi odo oba bi fo kwan boni bi so na oba ara koye sa de ne bi atia no asem na meka e betimi so aba se bia na enam se ye nam san ya de anka ye nua ba di ko ye nka bi aka eto atwa enti mesre eduru bre bia ya mom ye ni asempa ye nhwe ye hu yie na ya amfa ne ma bia ne ma boni bi ankodi ye nua bi because na wiase ayete no obi ho a wo fomra on fa nchew cause we ye nua ba die se papa yi kura da so ne no me no de nam a we so be hia nkwanhia no so abeso abi enti mesre eduru mre bia ya mom ye ni asempa na so my lady adawoma nyame nanim ne enti a ababa we abepia ana nyame nam so a o me nta so obehwa nu enti mesre se ye fanya afutuo ye fanya adesuade cause we ekokora ho na masai o we dia no de kwaya dai unya we dia ye nsra mfa ntu kwan obepo no I we dia ye nsra mfa ntu kwan ye nsra mfa nya bibia enti mesre se nipa nyina ye hwe hu ye wo sa kwan so my lady me de manu asi you ready for 2 minutes my lady nana back here menchia ne pa na ono de wa ye bia ma ye nyina ye hu ye konkransa de si ye no nana back here fetu ase mami bibibie no won mebeye why na yensa yade de ba na aba ana yade nso bowre ni peduan ma ya na ne kon ya but ye wo ho aduru na wonhie aduru no afi na wo ba be hia eti nana back here fa wa ye krado o twen obemu oduru me wodidie wase keka wo sabio na ho ye nyina ne nyina abekọ ebepro asam wo nya wodie no binim no eti emane hawo be enye wo pe na akosia no na wo se fa yade besere me wo yo ba be ma na be se wo pe ana wo ti ase no de abesia mane hawo yesu de mu nti enye nhum yade eye honam ana abebọ wura ni pedua nti wo mboto wate nyame tumi nti na ba ke fa de minima malidi wadawroma iyo abusuafo na ba ka fa obehwe nui ama ne nsan ni nyina akọ bompa yese obesan ba no de na dance enso aba 05 yemfa cause kakra 0554931931 0548931931 die unum die intenso no ma why 0548931931 05554931 na osufo asembisa na wadwenkyere no bre na enko yanim ensemi no aidi emfasimedu emfaikos. Hello Wabapa yajo papa yo this we buy that and work from yenti Wabapa Sompa Nkomo so no mashe we interview bi an delay na nyame sira opa obafa nyame sira onya opa a very touching and inspiring interview so far delay and it was any atu what am not saying crime Kenya en ase ye thing no na mu nyina kuma ye nti nyame sira na fe de se no nye kwa kuma so de ni se de ni na ma yo obafa Nkomo so let's say minano mani minano meme and sana obisia oba na bema no get or status yet o fiti ya na oni nipa na ekwesiem akwa kwesiem na oni nipa no ye wona ho timesre na yare ne mu yare aba fiti ya idebri timesre so bia ma ni na on se na mfa ho to ene ye nyame sira oba pa na o me okese da se huishamo hello mira mai mama how maje uso efema kwesi for you make us see for namo afori na maame na odi ka kasa na asem na mpese me kakra yo mesre ma ni bi se wiase na ye wo no ye wo ama wo ba nsu ne nkola abremu a yo woni a wo besu ama no okosem enti maame ne de ensem bi asese nkola ntim den kasa ni papa na ye no wa ye ni ye yenso no so ne de ma beta na be ka sen kola anya ne ma asa bobi aka ho de be ba be ma no so de kola no adwin be she nti na kola no si ni gaba no de se ni ameti en sen tan sen ni bi ni fi si bi ene yo bank bi an kameti mo hobi
I say, my money, I say, Metoda, nearAmenson. What's a man calling? Next time, I mean, so we are saying, man calling soon call our dream, near Ubis Woman. Tamasi. Yes, we are CP. Hello. 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 Good evening, Pacho. Hello. Hello. Hi. Yeah, Odo. Pacho, your friend Emilia. No, Michelle program, no, missing what is problem. And yes, so I join. Now, what's your Emilia, why join the group, Nana? This was for me who group was the and I said I'm share and I'm share with you too. And yet, made the number never to just say hi. Why? Now your group na ya she home cry na radio nyame be ye. 21 years. Oh, minua. O nyame ti ase why? It's ya faso. Ah, o nyame be ye no ni mmere mu. Mmere na so. Hello. Hello. Pacha udi yenti o. Hello, Malady. Hello, Malady. Yati won ka papa. Yeah, good afternoon. Afternoon. Malady na 27. Adom. Yankopon wase. Malady mi program no pa na mani du program no. Me dase. O ka fa me de. E je ni kwa ni kura na we je na na futu ka mbe mama ya no me mara be ya sisia ni se. Afi na mo hwe correct. Na ene ya le ala be ya se. So kwatia yo. Those are farmer na ko for how. The futu ka mbe mama no se mo hwe mu pa na ya le be ya. Malady me dase. Me so me. Papa no se de ye the pant ya ba me sina me hwe. Dia Wakasa no se de no. Hello. 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 Pacha udi yenti o. Me pacha ya from. Esa na lo ko mshu. Aka fi e go so. Yo. Ja mo duma de na me manage mo pa. Na ni sha mo ne papa mo bode bo ma nya. Ye mo ade ba ko manage mo pa. Ye jo ki sha ya udi me de. They are the jokings. Jokings ya na udi me de na manage mo pa. Na ni sha mo ni. Hello. Hello, my lady. Good afternoon. Good afternoon, Papa. How do you do? The family come to serious. At the pint. My lady, me wa home me papa. Yes. And na kula huna mu den ni pedi kula tam le bia yenya. No kwa na ya lian sha wa be for dan force ni nie. Wale di anti se pa ye tini ya ga no kwa se ni muska ni na asa. Mi ya ba nya mi hwe nkuna wate. Nya mi hu mo bo. We dide so hu beto. E de na no asi. Me da se. Ye show ya no bi send a message. Say mina. Uko kuro ni mo efi duabo. Otimi bodua na dua ni bi ache no na fura ho. Yeso otimi kɔbɔ atwede wa yi ase aduane ho. Ekɔbɔ dua. Eye di ade na obubɔ nua sa ade ba me be na obetena ho. Abubɔ nua. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho, udi yenti o. I'm sure. You. I'm sure. Meta sure for the na so me ko off. And as I'm sure not time ko implement we get ni. Kafra. It's say default say ya no. So I did you yan kan country ni pa na ambo bi o twa na wo tuni ye. O twa say we are into so tomorrow name who they shop out then because I am a idea about to say the are into anybody. I'm sure mommy. I'm sure. Hello. 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 Oba ma udi yenti o. Bacho me believe me that I feel picture. I'm Lizzie to you. Mamba cho me to number. Sir. Hello.
Yo. Jinaso ne yentwa. Yo, me pacho woman of faith for Emma ye dru empani efie so ya wade so nyame be che ye funi ebi maaye no. A group na ye creating women of faith. Oponi je ho so ne ye be ka bom ya sha ideas. Yesu awrade asem ya je treatment. Omo enimu di be ba be kire yen ye platform no so bomodin. Number say hi 0208 608563 0208 608563. Hello. Hello, mommy. Yajo. Hello, mommy. Oba paudi yentio. Thank you for me. Mommy, won't you be there grow? Oh, mommy, the river yama, why? The river yama, why? Maybe. Yes, I was Sompa. No, mommy, me here with number. Me here personal number. Pamia, I call about money. She goes for my grandpa. She, I was in the way to make you. Oh, me here with number. Jinaso. We are my friend. Yes, yes, we are my friend. Yes, yes, we are my friend. I'm saying, idea see. Sompa Nkomo di Ebola mpacha mo mi nkonsroma na infancy. na so bia odiaba dada we ohwe me chiao ye bodero mama nsa nyina te sei droso nkwa papa ye de aba papa ye enema bebre oye ka oye mfu no oye mfidie na we de droso nkwa odi aba se ye bodero ma wiase nyina ate na wiase nyina ebenya mu chefa ene se do na odi aba no se be ye nom ye mfa nsa ye mfa nso na mmom ya de kanipadua we de kanipadua na aduro no awurawura nipadua no akofa ya de na ede aba adua na pure organic akaza organic na say ya ha ban na de a free obo ade ho ankasa ode aba no na nyamre say nipa da sane betu atranse me de aduro aye nom ye mfa nsa ye mfa nso me de ka honam dua na aduro no awurawura mu akofa ya de na de aba abontene enye aponsafo am say menim nipa am bia sabe obutini bia aba na aduro no de tienie aduro no blood group bia nko ene na aduro blood group bia nko na aduro blood group bia nko na aduro efisa odman ko abode ye nti se aduro we de blood group we mu nko no aduro blood group nko na aduro de ba obi atime nom na so yare as we de aduro na de ka wona aduro akofa yare ba no so de aduro ko aduro ba ho se we de blood group we nti na me ko ya adment wo be go wona aduro no se pe no aduro na ba nanti wo ni padua no machinchini sa ko fire de bio ni padua bia na de aba bonten we na we to say ebisi wi ase da no papa trans we diesel aduro kama kan timi nua ba ya de bia wo ni padua no ma wo china entimi nko no fire de brand Soma Herbal Hospital na ye treatment so ka se mu na we ya obu na wontimi nante ne toaso twetwe no ne kotodwom ne sisi na chiribremu wontimi nante wontimi na obu kasa pampa wonanum obu ne no formato muntene obu na cancer for cancer is stroke afabra na be hade ye detoxify we ye wonema ye be ya ka ho so obu prostate odwon say ma ya se ne ketra ye dakwo adwuma mpato ti ha ye na oba buzam say de na ye dakwo adwuma so it is an idea that edunfa ya de enkochinchiri obudin ya de akode da asorofia ya de anya honhum de but ye wade honhum ye ene wade ya de nipadua so de so etu ba ye detoxify body ne atwe ne ma na etu hwe krachi ya odaso hwe ne nan ho ne ma egu fom wanya woni mu aya ba nti wona atetewa benda na anya ho wonim kwa kasa baifo na eyo eso baifo no ne bi kwa wo nwuno ho da kra timinu aba ma wutie me Soma Herbal clinic
na yɛmfa yɛ nu papa yɛ nyina papa apostle emeritus Joseph de aba ne yɛmfa bi nware ne yɛntwe yade na ɛha no so oti ya ewura oda so na ne tie ne severe pa ne mefiri ntimu ba wɔn nyina na ɛha no yɛbɛtwe akɔ sɛ bɔde ne bɛza obi wa afei na wasate a ɔbɔdam for anya kikiri pa no on the oba intimi control na fe na eba ya twa ni nyina ebejai obo ne tim hyehye no on graduate oda hwe na chi ene ma white black na firi no mo edro ne wura body ma when na de ba na betwa ko se onipa no bede ho enti ade bia anya se tre ne padua mu edro na ba bonten so a police obu na otetie ne owisie bi ne nema bi ekọ abonten even phone radiation ne nyina twiko ne padua no edro ne bekọ akọfa aba ama onya hodo obo wa yare sa aduro na kasa ma na yare na no aso na oguso awonom aduro no na ma yare yo no aso na oguso awonom ebeda na yare na kọ etu ohwe awure ya odaso hwe nema wati nya free team na chi nema ya ba ne nyina wonimu etu wei na ye nya papa apostle emeritus kodoza fo de aba ebi nsiwi aso na se enwanwa kora so hwe aduro se aduro wonnom wonfansa wonfanso na ne ka nipadua na aduro na awuro nipadua na akọfa yade na ede aba etimi nua ba ma wotemi so wotemi na e wa dombre na ye wo nkwaje da fa ya de bra suma heba clinic ne hwe obu okasa pampan wom pampan sa fere otika mana hobi mbezo obetra won tan fere obu an na ne sisi ne to ase otini paja ne nsa wonya stroke obu wa sickle cell na ne wa dro pato bransoma hema clinic so oba say te bi ebeto nti wo so oba wa sickle cell say na uka nyina to atwa ebetwa ne ye medi atro fa bra na behwe na afa so kobo dawuro timi nua ba otem so chika say ya ya spine no eya wo ya afa bra yi to fa ebeko otu aso twetwon wonya breast cancer wonya stroke wo diabetes pato te ne wo pressure ni nyina awutie me esoma Herbal clinic ya so ebia ya bia plateau mu obia ya de bia ha wo de chire enko wo de akọ ya zabra bebre for ya de brand Soma Herbal clinic na ya solve problem no na mu problem nti na ya bia plateau it is on fear ya ona ya ukotodwe okata pampa wo usisi achia sciatica ya ba obi anya stroke obi o diabetes obi o ulcer ni am se no so bu a cancer but don't tell you cancer uno for ahono ayekese je oba ye betwe ya twi a na fe ya mo odro na ko so obu a na ne na asa tata je pin ne na asa na hono ayekese oba na ya twi a ye betwe ne nyama befum aba no nkura ye mehye edro na ye bodo ma obi a te Soma Herbal clinic a je ye nya papa apostle emeritus Joseph na dro so nkwa wa ya ba ye nimbra ebi besesi o hwe krachi a o de da so ya hwe ne ma firi nipa mu ba wonya firi nipa mu wonya buzata firi hin na eba ni nya so aduane a wudie ene de wonom na doso woni padua no ma wo se bia wunyini wo so wu 30 years no wu 40 years no every day why out started the year no because upon the hwe mu say it take 35 to 40 years aduane abedi no it take 35 to 40 years atana anya effect wo body no so edu am say adoso wo body de pe obi anada ye adoso an ntimi abose atwa hwe wonya stroke atwa hwe yes ne fetch or diabetes or pressure we are the credible enya ba bia na kofa bo nua no de na nyama wa montena wo te pampa na ekomu a ewofu ani hunu tibi nua ba ma wuteme fa ya de brand Soma Herbal clinic na afie nu papa eye organic eye habanura apostle Joseph de hwetwemu waye no ya fa bi ensa ya ne nya ahode na Ghana hia na ya se di pada sani enubra obeda dem na fe ye bo pampers ebedu bia ye bo pampers o na ho na rebe ho eni pada nya da onyi na ebeda ye bo pampers na emo enubra ye bo pampers o ya ba ya branch o ye on mine na fe ye bo pampers na eni pada bo pampers o kwa bontene so ma ya tete be shout to sa na wutie na ye wadombre na ye ukwaje da bra Soma Herbal clinic na fe nu papa ye papa de abai na mfa nsa wo yade etimi nu aba wutie me yade bia ha wo se amo yade na eno nche se yade no ye ntimi hwe so yo yade bia ntimi hwe achacha emum kwata ne de o de ba be pam anaso obi a wabɔ dam waduru akiri kikren sa fe na dam ne ba omra no mo ha de obi a no otwa press no fabra editos for be ko che sa de bia wo de padua wa akra bo akafo won ntimi nante
ya twa ade free no mo obo se niam bi batan ne fra akra ne mo aduro na ba nante akoni padua no akofa how na ewo mu na de aba bontin dia na wo ya de e chinchini it is oba akra your great lamte masalachi kaswa ho na eba ewo na so oba kumasen so aye won ka wi afere eti ebe we no numbers bi go screen no so eti yabasa so dia tudwa obo na otie radio obo so na wotikam na otia numbers yabasa abobo na obi ate na mu ana obi ehun do be ye 0546 73 55 22 0546 73 55 22 0244 92 80 26 0244 92 80 26 0249 321 803 0249 321 803 and 055 175 2224 055 175 2224 pato we nya ofra ba bia wo bia no ye beje osuna memeda ya nya adwuma na kwasiara nso ya start 12 o'clock na ya pon for 5 o'clock into buy basa anti ya de bia ya modi bia no nchese oba nsoma ha ba kan ka no na pato wo ba so a oba ade be hia ye wanda ye mema ba fo ene wo ma so ba fo oba hia anda ba ma so oba hia boxer ya sho ama wato ese de aduro ngu hu a ho ba fonti wa san mo edas